Tala whalawa o se whapoponga tala whau le radio Samoa mo le amatango le nei wā yaso. Mai Amerika ma Iran wa nginga i penga ta whailangi la pita inga mai le whailautusi o tupe a Amerika o Scott Bessent wa la lata atu le aso le a whiairoa ma le tamau ainga o Iran le Economic D-Day mo Iran. Wa di putia le CNN o le a whailo o mai fuafuanga a Amerika e whaatitau i a Iran e mai se lava i Tehran. Wali putiera rapta iane fo'io Iran i waa o loo soria ia inga o transit rules ma whaasalanga e ono tuwina iai. Wa whaeroa fo'i lava i ripotia le CNN wa iai whaeilo o le iai o ni wheese inga i le pūlenga Iran le olo whapea mai le presidente o Masoud Pezeshkian e le whapea e whaavavau lava o na whaavau pea le taua. Mai na te pui le marienga na mariria iai i a Amerika ma Iran i le masino uni. O lo o whaeroa i ripoti, wa whaaturanga wa tae au le whaeroa inga le whaeroa tusi o tupe ma lau tu stala, ma wa talitari iei le toa tere a tonu, o le a whaeroa a toa nei loa ma le whaatatawa Amerika, wa whaangana mo le tamau a ingo Iran. Ua whai mai li poti le tamai o le taua i Ukraine, e ono whao popo ane se isi tolu se lau wafe, o vaenga awa lusia i le taua ma Ukraine. Ta ua Volodymyr Zelensky o lona manatu e iu ina tau mawhai Rusia ia mai ane le nei tausanga wa whao popo le whai o tangata Rusia wa i te tonu o Ukraine. Wa siria i le rua se lau onus fulfitu wafe so i fua wa maririu, taru mai le amatanga o le tausanga i Rusia lea, a o le palota le palemene Rusia e whai a foi i le masina fou. Saunua Zelensky le ripote le CNN o le a lusi uma le tolu se lau wafe lea Rusia o le au lato whaatama ia. O le teminei, wali putia o lo o mata i tu e Zelensky, ia malana vaenga ngai o inga uma Rusia e maise, o maita wina le anga i peo o swa inga Rusia i no whanga lo au mawaitanga talau tele, residential areas, e to tele wa mariri wai. Ua whaidora le presidente o Amerika Donald Trump, o lo mana na o kānata i le benefiti o le aveo lato o se stete o Amerika, pe tai le o aveo lato o se stete teminei. Mai lo mai e tūlanga le ripote le BBC, ina ua mai atara noanga le bawa tunu e lua ai le i taunu i se tūlanga le lei. Le saunoanga le a Trump ua whaia, ua amata wha mamalu ai malafunga wha o popopo o tariffs e 5% le ua tuuina i nisi o oloa mai kānata. E le ngata idea a ua whaeroa fo e le presidente e te tele tariffs o la tuuina lau whai whaatoanga mō le tele o tausanga. Whaeroa i se whinangalo le pare mio kānata o Mark Carney, e whapea o iala fonga fōu ua whaopopo atu o le a mawhatia ma Faiva e iai i la tau mo le tere o tausanga. Fora fo i e kāni, o le a whapea fo i launa i e whaia a matatu le aso balu o se tema, ma o iei nei Amerika ma kānata i se tau a tau whiwhatawa inga. Whai mai kāni la tau te reta dia ina meolo o fuane Amerika, ma o la tau le tuina fo i ai le meolo mana na o ai. O le tu e whaamawina le ripoti lea, o le lango a taitai o isi pātia kānata i le whinangalo whaaria o la lātou pāle mia i le neimata upu. I Australia, e whaisi roro wao le tau o whatau ina le a whiaire atunu i le tu isaute Australia le basinei i le amatanga mai se lava i no whanga o lewa na a whiai timunga o iei malamatianga e o noa a whiai lolonga whafuasei. Whai mai le ai tau e timunga le vaiaso atoa ma le anga i atu le o ngā tatono le vaiaso fautu ina isi vaenga o le atunu e peo le itu i mātu i se sae o Victoria ma le itu i saute o le stete o New South Wales o le ao o ane iei timunga mo fautu ina tangata i a whae tete mautangia la pta inga ma le ai tau e maisa le vaenga le puipuinga ma le saunga le mu o na e ono te tere ni a fianga pe a whai e a fia le atunu u ia winga lolo wao le tau e me se lava i timunga ma le longa. Ma le talamuri o lo whaia neisu e suenga leo le atu kuki i a fia se furu maneiva o lo msalomia o lo whala au whasaino le cocaine na maua i mata whanga o le moto mitiaro whai mai e luas furono tesi ma le fast food river kalama le mamafa. Wari potia le beida New Zealand e ui e lo fia whaiana se whamtananga leo le tau au whai o le auta pe tai o lo whataua ina pe iei le vao le iwa tesi ma le lua anga i le se furu 2 miliona lo na tau au whai.
Whai mai na maua a whiwhi o tusi ainu mera valu, ma lo lipotia e le tau mate le whaeiro lea se tasi o kulupu mai Amerika i saute, la tau te whea vea ia whala au whasaina. Na maua e se Faiva mai le motu leo le tukuki, ma lipotia ainu mata upu i leo. Whai mai leo lua i teimi leo ua mawaini a whiwhi whaapea i o latu o ngā sami, ia e peita i e leo le teimi mua leo ua vai ai se tūranga whaapea le vasa Pasifika, ma o nātu motu. Teimi nei o lo wha wau so e suenga, ia po o se cocaine moni lea na maua, ia po o seisi fo i pauta. Tala ia le radio Samoa, mo le amatanga le nei vai aso manuia telefeo matiute, o whianga iai mo se tātou tunu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Faiva, New Zealand, to pay for my mo ai. Upolo sa baki manono ang lima Samoa na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. ClickX. Oh nanga fa atua tuaina. ClickX. Flying off here so tanga maainga. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Manu malo se pepatalo o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fua foi lau tāwale le pango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala pe siliatu. E maua ilo wabroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pe siliatu foi I Samoa. I le My Cash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaapitoa sekia DG Cell. O mana o mie o e pose I se lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluem. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au putau whi malanga inga. E awhia I mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima I watolu Amo. Ia, talo falava pa ia maualuga o le whaafonga tāpua ia me se fo o sila mai moa le atu pele Samoa e le amatanga fo o le nei mai aso o le aso ngafua le nei le aso lua sifuru ma le wha o le masina o aukuso lua fe lua sifuru ma le ono o le ua sifuru minute ua te ai nei le tu la e wha o vo e wha manatu ia te oe le taimi ma le aso ma le tausanga ngalo ia te oe. Nei le lola I le po o au mea na e whai po ngi mea le lei po ngi mea wha le lei. Ai sa o wha la le lei I le lofa moleanga le lei o le atua, tau muli pea. I le atunu pele o Samoa ia te oe, maau ma se umanu, ma I tātou uma. E winga kako wa mio pa a ma wha ua ma lo I le tele o teimi. Tātou te leu siustai ai whaai o tū la whono laulangi nei ma tū la whono le atua. Ia ele o tau I masui mai lava le atua I ate oe mauma I tātou. A wā anga whapea o le atua o le tau I masui ka whiwhi o le inkanga ko laulangi au. Pa loa fua ai lao ua maua. Sula fo I masufi le lofa ma le anga le lei o le atua. Wa tei mai lo soifua ma lo uola. Male malo si fo ia fa per fo ile so fo la lei o le tato producer le to fa se Manu Francis Ione o tato to la lua fesila fa ia I lu mo le tu ma lu mo le nu ai le tu o le nu le me fa la wasi ia matatanu ai ia tangata
o le ala le nao le anganga whaaftai, ia ma whaangai e tia fo i awa noa le lei tātou te wheloa i ai. Ia ma momori atu fo i le tala tau longo longo, ma longo puia li i le atunu i mea lo tutupu, e le ngata o mea lo tutupu i New Zealand nei, o isi atunu o le lalolangi, ia ai maise le atu Pasifika, ia ma le tātou atunu pele i Samoa, ia o lo tāpua i ma whaamuli mai ai o tātou ainga o tātou tangata. O nā whianu lea, whaatulou fo i ma whaatalofa i le tawhatolu o le vādunofo Samoa, i ona tūlanga whaalupe o pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale anga nuu. Ia ai mawalunga sa vi inga o le tua ma matua le tuu ia te utou. Le au whainga aluenga to tofi o le tua i whata whaita ulanga i fia, loutou tae au whaapitoa na ite ai malama. Ia ali whanua lalo. Ai suruia Samoa i le malama lama. O le tongi ola o keriso ma le mori mau i le li i whaola. O Yesu keriso. Ia, haola i lea whaala le lei. Ua wha malo teu malo. I lea tua mo lo walofa. O le pule wha soifua. Ia, ma le pule tō te tele. Ua ma whai ai o le mātou toe whiloa i ma lo mātou o tunu. I le nei vai aso muri muri. Ioe, o le tautua a lei a tau o savea. Mai o le asonga fua muri muri foi lea. O le nei polo kalambe. O le Gagaifo Faiva. I le tu taula o tiute ma Faiva na ngā pātia i le atunu uina ua ala usu le tale au, ala seu, ua ma lei fua Samoa i whanunga le lei. Wha o popo aso le soifua, ai whaatino pea le seunga le atunu. I tofi ese o tiute ma matafa ioi ma utou Faiva alo filima. Ia, sa whaamaduia ai le atua i ate oe mauta leni, o louto mai, o louanga vaa, male ngā ruenga ua totofi i ai oe maa uma i tātou uma. Ia, a whea tufo i maota malawa, tāpua inga mamana, anai o tātou ta maam tina mātutua o tua asina sino le atunu, whaatalo whatu. Whaamalo fo i tatalo, whaaftai whaano no manu, o autou tālo sanga. Ua le ngata, i te tonu o le li o autou lava tama whanau. Ai ua whapenao na sopoloa ma whaasafua. Isi tama whanau uma Samoa o loo ngā lulue, po atou whinga. Ia e ui na le so toto, so tino, so o i leivi ma le ano. Ai ua autou manatua tama whanau uma Samoa i tawhai fio le lalulangi. O loo ngā lulue hai. A whiatu e whatalofa i a Samoa o loa lala ma papa au i au kilani nei. Whapenda fo i Aotearoa atoa o tātou wainga o loa o tāpua i mai i la loi Waikato ma Tokoroa. Bay of Plenty se i whaasolo atu ai i Rotorua. Whaasolo atu ai i isi vaenga. Thames Valley se i o atu i Hawke's Bay. Ia, po o Gisborne foi, ia ai tō tele o tātou aingo lo lala ma papa au. Nei pia ma Hastings, whatalo whatu i le fitalenga ia aloi makuisa, ia whapena foi le toa wha ia so alo, to vau, wha iu. Le te mai ta Johanna ma le whanau pele, ia whapea foi le tō tele o le tātou aingo lo whafonga mai le whanau, se eti Hans, ia whapea foi le tamba whainga tā o vai luanga. Ele ngata fo ile na ia o le tamaita i no me ia masiona ali i Australia fa pena fo ia le tambo Harry ia ma siona to lua ma siana fan a ma siola to wainga ia mama tu o lona to lua ai o fa fonga me wangalo ia ta ia sua fo le to ina mole o le matua o tatu wainga lo lala ma papa au i tafa fia awa ia le laumua i Wellington ia whapea fo i kala stete, lo whafonga mai i nā le tō tele o tātou ainga o paanga tō tino woma e masani. Le siu whafonga o Samoa so o whatasi, po o Samoa wheso tai, i nā Plains FM, ia o lo o taimatali i ai ia le fionga ia pesta tama langi u unga, Alex Fido,
ia whapea fo i le uso ia momoti soifua, ia whapea fo i na yo la ainga, tai tō lua ma whanau, mai lato uma o la lango, ele au uranga ma le tautua o longo puia li i ai, Samoa uma o lo alala ma papa au ile a ayo kiriso, ia e whapea fo i le sunga ia whamtuainu, sunga le flufi, Coronito, ia ma lau tau au whainga ruenga. Whatalofa whapitoa lava i le pitonu o Ashburton, ia o lo mai mua mai ai, ia le saufa inga whawhia ngainga, sa mātu whiloa i le lua vai aso ua tua na iatu o no le wala au pa ia fo i le tua i stasio a fine o le nei ainga, ia le kalesia e whakasa, ia le kalesia metutisi, le worship center, le Assembly of God, ia ma outou malamba, e kalesia aso fitu, le community atoa Ashburton, se le matango fie. O tau o lo taita ia, mai se fo i le fio i lau fionga le sa o le dei, a inga te o matamui, lei a tau a maisa. Ia, ma le whanau, mai se fo i le sunga a lei a tau a sulusi, ma le wharitua, ia, ma lau tau a inga, mai se, o le wārota le kalesia Jesu Kiriso, a waso, o le aso ngatai, mo kau ngaloa le ngoa a ko le kalesia. Sorry. Ia le te maitai, ia pue, ia whapea foi, ia leuso ia minga, ia ma le whanau, ia le te maitai o tine mapak, ia ma le whanau, bautou umalawa, o lo tātou a inga o lo whaafongafonga mai da. Toi awhi atu i Hastings Manapia, o lo whaafongafonga mai ai i le li e kopo, le sunga, ia Bishop Lokeni, so alo lo vai leu tele fatalo fatu ya te ebal filtu a Jackie mal fanau ya be se fulu to tele onisi o tato o lo o anga i mai le tato por kala me fole mal polo keti ole ngaluenga fa vai tepi po fia la vala le tafo ni usila o lo yai fa to anga o lo yai fo i la fumanu ma fale fasibanu po le a la vala ngaluenga fa vai tepi o to malanga mai yai. Ia watu le whatalofa ma le whamalo foi ma le whamalo si au ia te utou. Ia ona o le wala ai ma ainga, taito lua ma whanau. Ia matu le au a mio valea, ngai o meo le kia ike ko lua i Samoa, ai o mea koi whai mea vale. Ia o tala foi tātou te tali e aki. Au le mea sa o ale nai a watu. Ia mauai le ona sai, lava papale, o le whai amatala no i Samoa i te le mawai le langona le na. O lo misia o le whawhine ma ta maiti lai whaatalitali mai. Ia mana i o tātou mātua ma le lātou. Tāpo inga o lo tu i le muri papanga. Ma pō le whala ma se i matila. O tau al Faiva. O tau isi mamalu o Samoa o lo malanga mai i ngā ruenga whaavai teibi. E tā ua tele ma te lelo tau sao i le tamau a inga o le tātou o tunu. E ngata i tupe ma whaamumoli o lafo i le tunu. E le na o lo tau a inga e manui ai. O lo o manui ai ma whaasoa le tamau a inga a toa i le lautele. Ai maise le tātou malo. Le International Diaspora Money Transmission and Remittances. Yo tupe le da o lo soani i le tātou Foreign Reserve o le whaaputu ngā tupe a Samoa i whafo. E a apa iai le malo Samoa. Pe a o ina iai ni mala whaanatura, ni whaamai, ia po o ni natural disasters. E whaaleanga inai le siu manga, ia matau fiai isi social services, ia e se foi. O le whaatau ina atu o le tātou suau o tau mafa mai whafo. O masidi o le wheta leisa e whesosoani i whaatoanga. O mea lale nā, whaawhetai ua mara malama le atunu. A wafo o le sia wali ia le tele o tausanga o CAI tu le epa ma le whaase fulu tausanga o wha mawhana whana le na fua. Whamaia. E reise mea le malo e maua mai i auto tupe i e lafo atu i Samoa. Na o le tau a inga lava e manu i ai. Ti wawai le kala pepele o kanka. A wale wha manino.
Ele o ngi ka faunga mangi ka anga Samoa ye faifafu. O sa ilinga malo o Samoa. E watu le tupe le whaala velave o le aika. E whauoi fale. E wha tau wai tau mafa. O whaala velave e wha le ainga i le nuu. O montanga. O le tuua o le malo, ma le sui o le fono. O mea le e ka le sia. Ai le wha pea avaku. I onga kufala i leo ka ilos fu ka rale i le ako Elisapeka. A wali liu le tupe o. I onga lamu moile o le kupe o le koinga lisipiko. Ai lamu moile kupe o le loma kua lisipiko. Le ai. Wha manino ma wha sao i le atunu ina ia malama lama le atunu i le tau o tele. E la fo atu o le tupe nei. Whai le whewhata wa inga. Le suinga le tupe. I le cash exchange. International money exchange rate. Yo na latu leo le tupe Samoa ai nofo. Le vaenga le na exchange rate i le tato foreign reserve. Le wha mamra manga le ngau le mea soli. So iko ke kau wha valea i le atunu. Ma le tupu ai o le vivesi ma le pisa. No mai leo iste ngata e malama le i le mele pe oa. E tau wha madino atu le atunu. Te i leo le atunu. So le ka fefe ua whaasifuru kausanga, sili atu le whaasifuru, o wha valea lava le atunu. I nei to ai ngā wha matalanga wha penei. O te alu ese lava, ma le pola kalame, o le ngā Gagaifo Faiva, ma le tātou tāno awa, lea na tāwalunga, i le vai aso, le astona i mulimbuli o le tāno awa na sei mawai atu nei. E le mawhai, o na tā o fia ai, le naunau ta inga ina e ki liva ma momoli atu le savali. E wha manido ai le tō wha le malo. E winga i suinga fau. Whainga wha vai fau. Lea ua wha atu lai mai e le sunga lauli le maali e toa. Le fionga le li pāne mia malana kapeneta malana whainga malo. Ina ia manino au o whala. Ea le au whala i. O te alu ese lava ma wha atu le Radio Samoa e le uma upu na e lau atu ia te outou se i outou malama le lei ai ia lengi upu na o upu na o le meo le suwanga o le vatele ai manino ai ma malama lama se mata upu e tau wha pula ina ia e loa le lei o le atu nuu le nei o Samoa. O le atunu ue ata mamai tele toi mamau le toa whama le whaututanga. Ai anu numi se mea e le mara malamba ai. O le tiutel de nao le ata usavea. Io, wha mara malamba. Aua ne i atu matangi le atunu. Aua ne i pole vale le atunu. And that's exactly the role and responsibility of journalists, broadcasters, and writers. Journalism is to what? Their role is not to make people worry and panic. Because when you panic, you make wrong decisions. Aolo na tu matangi mo pole vale ba le mautonu. Ia le atunu. Ona le lo le po fe fasinoala. A o fe le te tama. Ai pe wha pe i o na wha malama mai loa le ami o tonu ma le wha maoni o se savali e tau kiniwa ma tau mori atu i mauta malawa ina ia no fale ia sa atu ia maa i lou loto mo lou fatu e te malama lo sa mo le popoto ia e malama lo le atunu e vai e whai mea fifia e whai mea malama o na whai o leo whai unga e manui ai a inga tua oi le kalesia, le nuu, se i wha safua ma wha salafa ma sopoloa, ele i tu malo ma le atu nuu atoa. Ioi. Le si bea ta ua le nā mo le sila fia le atu nuu. E le ngata la i le tā ua tele o le malama lamba. I mea ia ua wha atu la i mai e le malo mani swinga fa. Ua wha se fulu tausanga. O se e ai le tō tele o la wali i ai nei. Le whai ngā malo tuai, tu le epa ma le hero pipi, e mo mori atu pea i mauta malawa. Ua uma, ua finito, ua onge tō whā,
Wa le o to iai se si mea na no atu luma poloka ma ua maasani e yalawa lato I mea tuai ia. Ioe. Wa le o to iai ni mawhauwhau ngai me whai iai o na tōma natu I fafo atu o le pusa leo o iai. In other words, they do not possess the skills and also the confidence to think outside of the box. There is a limitation of their capacity right there. And now they're trying to turn that limitation of the capacity of Samoa onto the new government. Wa umale teibi. Wa finito. Ioe. Whai mai a le ngangana tonga ua osi. Whai mai agi ue. Ua maa osi osi. Ua maa sofa sofa. Tala le pese le na. Ia le nala. Ia o tātou te whai mea tali e ai ese le tā hua ia. O sa vali e tau mawhai e wha manino ma wha pula pulatu. Ina ia nofo fale ia satu ia maa. Ia pa tātou tali e ai. When Samoa becomes knowledgeable of any decisions or any piece of legislation or act, any policy, any protocols, any conventions, once Samoans understand exactly what these major changes to challenges, they will react positively. The uncertainty is removed. E wā longo lei upuna. Wa ve ese matafi e sea le mautonu. Wa mala malama le atunu. Ale mea auto le fai. Fa apongi sa matape mo rio le atunu. La va fela dai lo le atunu mea lai tono le anu fale. Pe a fai e fai mea autango. Auto tape le mo ri ma le foi ko ke pisa ia le pe so o le power. Auto wane na fa tamala le fai ngona mea. O mono tala do atu I lo to pisa o I le fale mai ua fa le tonu mafua ia o to lava ia o fast full mon tupu tau sanga o to se e ia le aise maintenance plan le aise renovation plan now le no for ina ma fa le no for fe pasi ia tu fele le mai va lele fe o so I ta vale le malo fa ma I mau penisini atu inale ia mao I le fale kupe kala o la kokongi. O to wha fonga la ia. Aolo ina maioa le lei, ma wā ili. Ma au ili atu I le atu nu unei mea sa whai. Ala na peso o le pawa. O ma fwoi na mai afi. E lei fwoi sto maintenance plan o iai. Ia siaki afi nei. Siaki te miu. O isi o ara utou ia whaaleanga mea naua o mea le malo. Ai tau te whaatautala mea ai ma whaaleanga mea. Ona e mafua mai I le loto ua maa ma le fia. Ua le to e tu ma lo. Tula epa ma le HRPP. Ina ua mai a nei tau sanga. Wa le mea le na tupu. O tangata nei. Na matua tali tonu ma le whaatua tua. Mau tutu ma le mautinoa. E iailo lato whaavavau. E le to e o esi. Po le ma le me vesi ai, e toe o mai fo I e tu malo. Ai o sila ma le alofa le tua. Ia Samoa mo na tangata. Le talo sanga le au fai lotu wala ngona fo I le au fai lotu. Le mata utia o suinga ua fai ia I latou. Na lai o na ave tu le epa malana whainga malo. E wha tutu I luma ma wha masiasi I luma o le wha sinonga. Ai mai moa. Na mata atu tangata. Inai fai fe au ma au na pa ia le atua o lo tutu mai mo lato suti. Papae ma fusiua I luma le wha sinonga ale lalolangi. Talo fai tangata tonu wa I o nu ese. Ne fai ile tala polo. Ia uto walo lo fai ai. Ele indi o lato ainga o tu ua. A lato mea tō tino mo lato ainga o lau whanua ma ele ma mea sa manui ai. Ai ua o e ta se o no le ngā ruenga le atua. Alo lo fai fo lea I tangata o nu ese le na ua atu.
E momoli atu le sa vali le atua. Aia, o mai te itai o le lalulang, pūlenga malo. Se i atu whaatu tūlu mo le whaapisidonga, mai mana tua le leila utala lea sa au valo atu ai, ina ua ave whaife au i lumo le whaapisidonga. Talo whai, I tangata unu ese ua nga i atu ese isi tangata lo whaasino ia, ai I lau whauinga ina fo i o whaife au, le au whainga luenga, o tangata unu ese. A wo mai o au auna le atua mo mori mai le savali. Ai whai akulo ila wuli I. O mai na mo le kongi ai kou la fonga. Ta ma fau I. I le teimi la o le ngā ruenga wha misiona a Yesu malana tala inga. Le mea na whai ia Yesu. Se ia o lava ina lātou tāla koluse. Ma wha tau wai le li whaola. Tau tia I o nā mea. Le o mai a ile de. Nei vai tau o le dispensiona. Muli. The last and final dispensation. We are still doing that to the servants of God. O lo tātou whai o pēr. Le nā wha polonga I au napa I a le tua. Mafua I tulafono. Tulafono a te tai o le lalurangi nei I wala tū whaia. Tālo whai. Na whai atu ai lau tala I le teimile nā na tūtulai ai na matua momo le loto. Malingi loi mata I le wawa I atu. Wale mawhai o na tali atu ali I whai fe au. Le au whai ngā luenga tutofia le atua. O le a le saunoanga ale ta maloa e toa mai ana. Ta avea mawhonga whitalain. Le fionga le whaasina ia tole fua ai ono whaafisi. O le mea lea na tūtula I ai au na le tua I lumo le whaamsinonga. Pea le whaamsinonga whai pilako. O le amatanga lea. O le tito. O le ainga maona te itai. Tu le epa ma le hero pipi. Na au matua I la lango iei, na mumua fai lau tala le I lunga o la upolo kalambe le tado awai le, tele o tau sanga wa mawai. Eo, ele o se mea le lei lea ua fai. O se mea wa I tui ai, I le fina ngalo pa I o le tua. Ua seti mai e le malo e au noa masona alofa. Wa ana na fai mena. E no whai tuai. Ua mātitiva ua le mwhai o na toi whai o ni no ngā tupe ale malo o le hero pipi I atu no ui fafo. IMF, World Bank, Asian Development Bank. Dala fo na lai o na whaatu lesi polo kalame malesi a la tū la fono o le LTRA, Land Transference Act. Wa se I mai whanua wha leanga nuu e au mai ina ia pasia I lalo le tulafono lea ina ia whaatanga o na lesitala awa e whaatanga loa o na lesitala le whanua tau Samoa lea ua whaingo fie fo I le malo o na lisi natu I tangata ese pisinisi ese wau tau se sila iai. It was an act to allow the takings of lands act, especially customary land, to be registered in order to be able to be leased out. Tole e alua le mawhai au le lena ta ua tele wa se e fo I le platform leo o le asila I le atunu. O le mea e tas, na na fsuia inga lava platforms ma la leo. Ai o le sa vali lava le nai tasi e momori atu pea, continuously and persistently in order to promote government, to promote the lives and the livelihood of all people of Samoa. Na ia wha uau na wha tino pea le nā
au nanga o le sa vari momoli na ia malama le atunu, ma ia whaamria ina tangata uma, ai le na o se li o tangata. E toi la lango i le whai ngā mālo sa tu a ule toi tu o patatu. Se ol beke whai ma kako katkari, kako ai ku avam, kako popo mango, wale whai ale se, a vea le se ba mea mamafa i ate, wai lo fo le mele lo le se pese alisi, o le mea ola sili ale na, masalo ai mamafa i le lango le se, ai ole whai ale se, a vea le se ma mea mamafa i ate, o mea umanei tātou te tala doa ma talitari iai, e tā ua la tau ia. E wha a tātanga la fonga ai lona tā ua, ai sea, la mea leo na tā ua nei ma tā upo. E toi fo i ala utala i tua, o le sa vali e sili o na tā ua, o le wha tā ua i no tangata. E oi, e le tā ua, me ia pisai o la wari i lunga o social media ma upenga ta whailanga. Leanga lātou te le whaia nā o na pisai lunga i, e lātou te le whaia se whaiunga. Oi e whaia le whaiunga, e toi tofi atu ai oe e te sau i le maota pe e te le toi fo i mai fo, o ta ngata ia i lalo i. The people that are at the grassroots level are the most important people. Ale tala le nao le whaavai le nao Amerika. Ma whainga tūto tasi, ma whainga ma oti whaatemo kalasi. We the people. For the people. By the people. O mātou nei o tangata. Na whaia mō tangata. Na whaatino fōi e tangata. E le alanga upu le na whapele tāni au i wha maoli te ha te mea te nui. Au le tala, o le tangata, o le tali le nā, lua o le tangata, tolu o le tangata. Te mai le moanga ngana le nā peise alanga upu ma le vaonga ngana a maoli. O le ale me siliona tā ua. I tū maanga maoli ma lātou fo i whainga whawai. Whai mai e tangata, e tangata, e tangata. It is people and people. Iele nā lai. A o ai fo i lai le sili ona whai mea le anga ua, manongi le anga i le lalulangi, ma a fia i le lalulangi. O le tangata, o le tangata, o tātou, o tangata. Tangata whai mea le lei, o tangata whai mea le wha le lei, ma tangata sili o na whai mea le anga, ma tangata taulama lama. Ia ma tangata e mana na o sui le whaatulangana le atua. La le whaatulangana le atua ina ua sili le whariseo ila li whaolo Yesu Kiriso, le a o le ie. Whai ama whamanatu i ate, le mea leo na pā tangata. O whea e o nei tu la whono ua sili. E vai le aka e aloi makuisa na e aka i. Nanga sa whautua maulunga fo. E malama lama le tuspa ia ma a fionga ma a le tua. O whea e o nei tu la whono ua sili. Ve mai le sao noanga le telenga le li whaolo. Ve mai o le tu la whono ua sili. Ia ea lo whaatu i le atua. Whafonga le lai whaatu langana lea a le atua. Ia ea lo whaatu mua i le atua ma lo loto atua, ma lo mafau atua, ma natu, ma le loto, ma le. Me uma ave le atua. Ona halea. Toi whai atu Yesu, ona ea lofa i lea i le lua tua o i ma ia ea lofa i so stangata. Ona a lea li i Yesu, toi whai atu Yesu, ona whātua e mawhauwhau i la ia le te lofa i ate, oi, ma lou a inga, tau silsila le whātula nganda a le tua,
ma le li I whaolo Yesu Kiriso. Mua le tua, lua tangata, tolu lua, o oe. Ala le me le ua whainei, wala I ona, tito malo, pa u whala puputonga, palasi, mato, ia le tangata lava ia. Ona ua pule le tangata I le whatula ngana le tua. Ua wha mua o ia. Wha alona lua ila ia leo o tangata. Ai wha muli ma. Tu tolu lea tua I le wha masenga ina o le lauina o tongi o suenga. Ua wha ai ule tausanga. Wai wawa ai whainga le whaia. Onga le whai. Ya sa niko te mola tau ia. Ta alo manatu e mwhayon. Ta alo le mafau Yesu. Lale meu te whaia. Na ia o mawai leo lai whaavavau. Whai atu Yesu o le tala mana malama. Ile ali millionaire. Te fia mana malama mo. Alu e tufa uma au mea nai ai. Ia e alofa I tangata. A whaifo I aini taulanga. E momoli le atu e taipei o le sifurua I ma taulanga ana pongi ma mea umu whapenalu ave mea le tu. O nā lea. O nā e alola ia lea e to e whanau fawina oe. Ka mai kala ngiko kemo. Oi, o ngā mea whangau whalua. E whawhelo to e ofil manawa o lo tina. E whemeltala Yesu yo vai. Ko ai loa ngai ala lo ai whawhasari. O le toi whanau fōwina I le vai ma le anganga ma le afi. Ia ma kua lu le uluongi ko kemo mwha mai ai. Sana wakan le mea le mtua le fie ni ko temo. Ia ila alu e kufanga mea I a le kaumai. Ia utau se sila ia I whatulangana le nā le atua. O umona whatulanga mai le li whaola Yesu Kiriso. Ma utal tonu foi. O I o lo ta oto ai le tali. O whawhitauli umolo I ai. Whawhitauli whale malo whawhitauli. Whapufai whawhitauli whapisinisi. O lea. O le ngalue ma le whatuatua ma le tali tonu. E au mai e le nganga o le atua. Le tali o le mea lea. E o lava e lo motiva. E au mai e le atua le tali o lo le tango lima. Ma lo motiva. Whamaia. Ala le tau mai. Alu e mata I mea ola. Ioi. Oe mata I le mea ola ma whatuatua mo oe ngā lue. Aere ngā rau whakoko mea lue maka I mea ola. Kere sau whakaikai. Ia mio le tama I manu sili. Le insete sili ona lai titi. Ai nā te hao ai se mea tā ua I tangata soifua. Olea. Ole loi. Ai a ta ule upulea loi I le ngana whatonga. O oe o le tangata sili ona pepelo. Loi. Loi. Ka whea loro whale marmala ma isi ngaka mo mea. Ia le nala ia. Wa o whata oto le li whaolo Yesu Kiriso. I ona au so o maona au apostolo. Aisea. Le anga le tō tele I lātou. Na fili mai le ala. Na fili mai I o lātou to mai. Whai whāto anga o to mai Faiva. O to mai ese. Awa ele I o di universite mani au. Mawulunga esa ili mai ai ni o lātou whaelonga mani tikeli. Alena, sau no ia se o ta maola vea. Maola vea. Whea fwoi le kou popoko ma le kou fia popoko ma o kou whaelonga. Kou MMA ma le MMU ma le UF. Ana o kou o mai. Whai ngai mea fau. Yesu inga fau tau whai. I li whata tau le tala le nā. Ma le vāngana le nā. Talai o le vea.
I le malo. Ma le tulanga sa whaari ari ai mea sina sa moa i le aso fo i lea le whaulu whalenga ma le tutotas. Whai sa o ale tala ala vea ia tu le epa ma o tau ia sa tu malo i le tele o tau sanga. O mea faula e tala no ia i le vea. O le tau ai oso ma le oso vale. O le o i whaamisinonga po loka te tee toso. Mea faula le tala no ia i le vea. You know, tau te mana na o lava, e sa ili pēr le pule, e ui ina ua o le tau le toi tū malo. La i titi le whainu mera, e ia te utau. Ai tau te tau whetuli o le whaamisinonga, tau te whaalango ma whaatua iai ua toi pau leo le tali mo o tau. A o le i tū tino o le atunu male malo Samoa, sa sili ono tau palau vale ia. Sa sili ono tau whai upusa ma le mi ngao iai. Ioi. Ala le me o tau toi suru wha ia i o le whaamisinonga. O mai le teimi le nei. Mea fauna na. O le ena tala noa iai le tau whai le li o le tū. O lea. O le mawhai. O na fofo. Ala mea se bata upu e whao ngā hai. Le wha kerisiano, wha tasi ai ma le tātou tū ma le anga i whanua e so le pule. Ai na o le langa le whaamsinonga. Langa le whaamsinonga. Ma tua le toe a mana ia le pūlenga ma malu ali i ma whai pule. Wale o toe a mana ia le so le pule. The collective consensus have been pushed away and ignored all the time now. Mea faunan tal no ilo tama. Ia la vea. A le tau o mai e tau wha. Sino mai wha peo le whainga malo la uli. Lea tonu alina. Weno leifo e la vea. I li wha peo ni mea na tau te tala ma sau noa ma tu lei i ai. Ia tō tele o te itai o le mauta whono ma le palemene le nawa i tau. A wafo i le aini o lātou tike li. Le aini o lātou whailonga o a oina mai universite. Po nisi ma tātā ese i le lalolangi atoa ma le universite o Samoa. Ai a, o le tō wha mapo. Le tō wha matua ma le wha tō wha la inga. Ma le utanga poto ma le loloto. Na maua i le loto i whale i mea sina Samoa. I lana ngangana, le vao ngangana, le utunga vanganga, le tautua mai tua. Awa fo i e o lai fo lava le tangata la tō ua. Wa umana whai leo na tōwhinga. Le tama wa umana whai le tōwhinga. Le teine wa umana whai le tōwhinga. Ia. Tālo whai. Amana tua fo i nisi o toa manu. O le tu malo lea. O ngā Gagaifo maunga. Danga o le whatu a vai nei e la wali ia tua o i le mea. Ia. E tāsi lava le Gagaifo maunga mai lava i manase ma sa fotu se ia pa ia le malai filungia i sa sina mawai. Ia. Na o tupu o le itu ato. Aonge tō whāpure ono whapea foi le itu malo. E utu wāngangai o ao soifua foi. Le ta mao le nei a inga ia la vea le itu po. La vea lio. La vea lea solobona watu lai mai. Le toi ina o tui lo, e le itu ua ia tama. Ia le itu malo le nei. Tau lava i sasina. La vea lio. Ma le toa tele o i la tau sa iai le nawa i tau. E turi ngā sia ua whai i le lagi. A o lea fo i e tapena mai lava. Isi tama whanau pe o le sunga lauli al marito.
O le pesta ta mali langi fo le na. O le li I fo le na o le tu. O le tō wha fo le na. I le na mua I malai. Le ftalenga I ala vea. O le so alo fo le na. O le tuu fo le na. O le pa o fo le na. E au mai ai. Tau langi na. Ua ngalo I la wali I fo ie o mai nei matikeli. A talo fa pitoa lava ilo uso tave veu Rex Levite. Ya fa pena fo I ia le tamaita ia lan wola. Ya malo tatu ainga. Alo fa aftai malo malanga. Tambu moe wo toi tau nu watu malamanduia le whainga malanga le fine. A o tatu iai fo I le nei vai tau o le tau sanga o mai tau wina. Le tau tele o e whai malanga mai I Samoa, Australia. O isi vaengo le atunu nei. Ia ona o le wala au pa ia le tua. I le tau tele o tatu ainga o woma e masani, Paolo Mangafa. Ia, le o te mai tau wantu. I le usuia foi o le fono ma le tuu o le malo le fionga ia tele sa Ana Maria Sua ia le foi le nei a vanoe watu wai fa mai senga I le sunga ia Sua stasio faufautua fa pitoa le fono faufautua Samoa Sua tolu manave misiluki Sua faumuina. Ia malfalitua ia Annie. Ia fa perfoi. Sua ma sua fa perfoi le sunga se yuli. Paolo Mangafa. Ainga na tangi mayala. Ona o le vala aupa ia le tua le fionga a Telsa Ana Maria. Le tua fafine. Ia. Ta maise le nganga o le tua. Le ngata fo I lea. O lea. O iai ia. Le tuua fo I le malo I le sunga le ataua sa meli ia le fo le nei ava noa ia e moli atuai fa mai senga I le po I o lo tātou ainga o le aso atai au o lo iai fa moe talo tuai ma le nganga fa lalo I lo tātou ainga atoa sale ataua le a tau o le taua I le I tū pai I le malai I le tōngō I le puia ala watu ma le whaaloalo ina ia whaavanoa mai lau taimi se I o tātou fono tala ia ma whaasoa I le tūlanga o le aso whaapitoa o le peau whaamawai ia ma le whale lau o singa ma saudinga fo I o le tātou tamā pele lei a taua le taua sameli o le nofuanga I whai ai le tātou whailo inga whamulmole longolong ana I fo le tātou a inga sa lei a taua le taua I le tō ngō ma le puiai o le tuatusi le nei luas full ma le valu Low Burn Place Clover Park I Otara te whafonga I le tuatusi luas full valu Low Burn Place o le Low Burn Place LOWBURN angwa spela fa le low ele o le slow o le low ia maulalu to spela fa pertania mo le upuna le burn BURN o emu so low burn la mu fo le ala ele o mu sa sau fo le ala mu maulalu e fa ngo fie ona mar lama ile up Luas Fulvalu Low Burn Place Clover Park I Otara ale ole na fa ma wane I telefonia le ato savea se yuli ole all lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu all lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu ya ona toe momoli atuaila ile ya matatu tal nom fa so mata o tuaim fa manatu ya te ole no fanga ole a tatou poto yai moli o futiafu e tasi
O le ainga sa le a taua, le a taua le taua. I le tongo, ma le puia i le fale manono ma lo tātou ainga i le tai. Ia, le nā, whatalo whatu i le sao le tātou ainga ma lo malanga, i lau fionga le sao. Le a taua le taua Maria. Ia, aftai le tua ua. Masalo ai o tau mai malmanuia i Mount Malawa. Talo i le tua. Le a tātou wheiloa i ma teita i atu i ai le soifua o le tātou ainga. Wheiloa i malau o fionga. Ia ma tātou so le pule a wā. Ia le peau wha mawai o le tātou tamā. Le sunga le a taua le taua sa mel. O le a tātou o le malolonga to e 2 minute o na tā lea o le itu la e 5 fo i mai. Wha wau le Gagaifo Faiva mo le aso muli muli nei. Le aso ngfu muli muli. O ale to toi tai au ma le aso lulu. Ia whato a tātou fusfusi e lo le aso lulu. Mukau kiskisi ma whaaftofa. Fo i mai, pia mai a ia tātou telefone nei. In this update, under-16s will soon lose access to a range of social media platforms. The government's introducing an online safety bill to Parliament today, mirroring one that took effect in Australia last year. It requires the likes of Instagram and TikTok to block accounts and introduce stronger age verification or face penalties of up to 10% of global revenue. Education Minister Erica Stanford says parents, teachers and clinicians are deeply worried about the effects of these platforms. Parents should not be left to fight this alone, and our children should not be the unwitting victims of companies profiting from their attention, their insecurities and their vulnerabilities. Our Associate National Security Minister is bound for Five Eyes meetings in Sydney. Mark Mitchell is representing New Zealand at the Ministerial Talkfest, joining Australia, Canada, the UK and the US at the table. Mitchell says our countries face many of the same threats, and this is a chance to share perspectives and strengthen cooperation. A joint statement is expected afterwards. Corrections workers have been hit with an additional 33 charges relating to alleged corruption on top of 108 already laid. In May, police charged 20 people as a result of Operation Jasper, which spanned almost a year. Jordan Dunn has more. The people include staff from Waikato's Spring Hill Prison, Auckland South Prison, Mount Eden Corrections Facility and members of the public. They're accused of smuggling prisoners' phones, drugs and tobacco in exchange for cash. Police say the latest bribery and corruption charges are so serious it's required Attorney General consent to prosecute. Staff at Auckland's North Shore Hospital ED have declared a state of emergency, fearing unsafe staffing and overcrowding could cause deaths. Dozens of nurses' organisation members signed a letter to Health New Zealand head Dale Bramley saying they can no longer remain silent when patients, workers and the community are at risk daily. And that's news. To sport, and Richie Mo'unga has set his sights on once again becoming the All Blacks' first choice first five. The 56 Test playmaker will start against the Lions in Johannesburg on Wednesday after returning from Japan. Mo'unga says while he's hungry for Ruben Love's number 10 jersey, he's also a team man. I'm competitive. I want to be the best. I know that there's a process to that, and at this point in time, the process looks a bit different around preparing someone else to be the best. The Papua New Guinea Chiefs have no doubt new signing Joey Manu will adapt back to league life in 2028 after 3 seasons in rugby union. And Kiwi golfer Stephen Alkers won the latest event on the PGA Champions Tour in Calgary, clinching the title in a playoff hole for a second victory of the season. That's sport. I'm Wendy Petrie. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aviai, maisi. A few ane loa ili whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 5 whavalu, o valu selau, lua lua lua,
5 Avia maua sofsa Omega ka Diana lowing oa Omega ka Sagale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavities Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Le VS Dental. O mo mienu ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental. Ire o lua lua. O no. O. O lua lua. O no. O. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu 5 iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Te sila fia o se manu I la so ta whainga luenga le whaletupele o le Pacific Commercial Bank I le nawa I tau le o suia neile ingoa le na pulea le Bank of Hawaii ai te ua whaatauina le Australia le Westpac te mi fo o le ini ko le ninga I le fiafi ale aua mota ia o le taling lavalanga fusi lo male fangu wailima fo le RSA ia fako kifa I lo I le fale maususu le pesel dam siluk taling o ia se be ai o toto e bai le fale ya lo akulo pakia pakak wa ka ai solo ulo ya winga mali o fatunga ma pese fa manatu mai se manu I o tato winga pa a sa fa ia so wa failo ele komsino fainga palota ia le tulanga o fata oto ia na fuanga lualu mamau mo le fainga palota like titi ale mato I tu malo fale ali litasi ya ma le sifo ia o tu malo o vai maunga le tolu le la ua ato nei le 5 masina talu na le toe no fo ia le no fo le o fale ali litasi ya le la ua fatulanga mai ia ta ua fo ile ina ia awai lo le toe toso ina le mata upu mato al mata upu ai tato wo lo sa ili ia sui o le a fatulanga ia nga I le mauta e fai masui o I tu malo nei fale ali litasi ia fa pe fo I male vai monga tolu fatulanga bai la ele afionga I le komsina ia tolu fo ia I le tolunga ua fa mautu mai le aso sfulma le ono o le masina fo o se tema o le ulua I palota le nā po o le palota mua po le pre-polling Ioi, wa lewa na nofo whaatalitali le atunu ua meise ia I tu malo ma to tonu fo I o le pale mene se I atoa ia to o le mauta ma wha ngā solo ia lana ngā luenga ma mata upu e talano ina wale atina e o le atunu ma fua o mandei mea. Ono mea na wuri ilai o whalawe lavi. You know, intervention into these issues and petitions of whaleali litasi and vai maunga tolu. Nea fo ina whalawe lavi. Vai le uto e o fo I whalawe lavi I le pānota sa whatalua. Ai tal tolu mai sisi. E mamao lea au e ato malaha. Ma fo I batau pe upe mai ina. Ia le tangi ia le awali ia. Safata lua whafonga la ia I la utala lea la avatu. A pue maua le whidaunga nei whaltu la whono.
There was no time frame. There was no collaboration. There was no conspiracy. Ele se whau whaunga. Le ai se teimi na tūtala ai le tā whatolu lea se umotanga e whamatalatu. Whapea whatalitali se yo o le teimi o le whainga pānota le titi e sa whata o le tufala i o le tupe. Who would be disadvantaged? None of them. All three candidates has an advantage over the other because the money that was dispersed does not belong to anybody specifically or in particular. Now we go tell her now. It is this full million na. Atu yale na tufa. Ele o ses full million na. Ale le ua. Ele o ses full million na foi. Ale fioga ato le fua. O le se full million na a ilato umane i to tolu. Ioe. O sui uma o le tuma lo tamu moe. Ya. Lea na tufa uma i tupe. Sui tamu moe fatasi ai mo lato ainga. Tangato le nu e lango ya lato. Lato uma e to tolu. Lua. Ele i ai se collaboration o le tawhatolu le nei. Sui o sa fata, mo le lato komiti. Ofisa o le komisina o whainga panota. Ofisa o le malo, lea sa te whono ai, le tō whai a fui mau si manu. Lea is a collaboration, no conspiracy to hold back the dispersing of the 10 million tala. Nan mea leina whai atu tala na. Langa ele o se tupe a sisi ata ngata. O le tupe le tu malo ato. Ai ana whaapela. O le ua intervene nei le HRPP to le epa malana vaenga. E tau a mō ma whaoso le ua ma tole a fua. E o e whaise taki. O tō sila ye. A lewa mālilie le tu malo. Tu ia mea. A lewa mātou vava ai mai loa le lei whati te inga o menei. Ua tau ai whangu o tofi o i tu malo. Whaaleanga ai le tu malo. Ono lea. And then the question is, Vasily, would it change anything with the status of HRPP in Parliament? No, it won't. And if I bear, ole a sui ai, matu malo ai, matoi foi mai tu le epa ma le HRPP, e wha au le te inga. Sta mai whai no mera la valai ta o toi ina. Yo. Si ta mai whainu mera le nā. A le lei ma poto le tō whā le tu malo. Wha le lei le tu malo. Ai le wha masidonga talo, le wha masidonga tau fi mai. Hold your horse. Se i soa le pule. I maota ma malai si repa matonga mau, ma le ainga sa tunu ma whono. Le wha le wha o le ngata ngiwha. Le mamalu lo tau whale tolu ai maise le ala taua. Tau lau niu ma le i tu tangata, tapa au tausia lo tau i tu malo. Ele ise malo si anga o le whaamasidonga e toi tu lei ele mata au pulea pa awhai atu le pulenga mamalu o li mwhai pule mātou te le toi kia i oi i atu le epa ma le hero pipi ma le lātou tau ma whai mai e whaoso mātou e whaamalepe na mātou i tu malo ma wha lea raina le tofi. Neu a mai a ona tofi ma whiriwhiria mai le whainga pānota lai titi. O la ulu nāta talo atu i a le leua. Wape nā fōi le fionga ato le fōma nisi o lo o fau e o e whaise mori mau.
Ia le talitali e mai leo isi tangata e wha maasiasi ma wha tāsina ai le tū malo. Te le ma le mamalu. E oe. Alale nā e leo na tawhai atu. Ia nā ua whase tua ngalu le mori mau. A se tasi fo i o tamali. Fili wa ai. O te matua i la ngona le nganga whaafitai tele i lea tamali. I lona fina ngalo maa malama. Malona fina ngalo ua le fia taui masu iai. Ona o la ua lava personal issues ma le fionga le tama le fale yatu ya. Ma i maa ue i pe ana mawhai. Ona li liu le vai o sina i le tō whā ma le whautautanga le ua ma tole e fōa. Whafonga mai sa whata. Io. Ile ai se malusi anga o le whaamsinonga. Nai lo le malusi anga lea o le atutu whatasi ai e li ma whaipule ma le pulenga ma malu o sa whatalua. O le asoa le pule ma foa la mea. Ni whale tonu na tūlai mai i ma lae whaita wina ma maota i tonga mau ma si ulepa. Loutou ma malu le nā. O le pa ia le nao le tu malu. O le alo ia fo i le nao le tu malu. Ta tia mea whaasatani ma mea whaati a polo ala wari i e whainei. Loutou wawa e tui. E le raro langi o ki a polo ia ma le au ki e volo ia. Tau ma whailama. Awa o leo te wātua le tala sao ala i lea. E tau le siringi ai. E le whaamsinonga po ai fo i o le a tango fia le matau pu. Po o se lo ia fo i o lo tu lai mo tu ia. Pe a whai lea e le mawhai o na tau fi ma fo ala mea a le la o le whaamsinonga. Who was disadvantaged from dispersing this 10 million tala? Who conspire to allow this 10 million tala to continue to be dispersed during the time of the by-election? None of these people ever conspired to do that. Awa ana popoto. Ona fisi lola i lea o loia, o le tu motuia. Ai se ala le mea na utou le o ai e whaulu, se application. Ma se talo sanga, le tu mau, a temporary interim injunction in the court. Se tau finga le tu mau o le tufaina o le 10 miliona lea. Ai se yalo le tu malo e fai le palo tala titi. Because these were all the options that were available to you, to the opposition or to the people, the respondents. A tau ia na tau sanga la ben tau le oi fai na mea ina ia lo ia la le tu la fono mau tel tonu foi. E matua fa alo ele fa msidonga to i oi foi ai. Male official komsino fai nga panot. Ia tatu talia lupe pula i le nā mata upu. Ai au tel tonu rama. E manuia pe a fai o le fa msidonga. E manuia foi. Pe a fai tātou te soa le pule, ma whao ngā, le pulenga ma malu a li i ma whai pule, e pui pui ai le tātou tofi. O le whai wa umana papai, ma mo mori atu ele mā lo Samoa. Ta wala i le fionga le li pāle mia malana kāpeneta. Ua tō ai le matu pāle pala o le tama le fale, ma loutou i tu malo ma malu sa fata. Ta aiga malosi o sa tunu mafono. Ua iai le tofi min sta lango i loutou tofi.
Te ofa upea utou le patia ma whawhitai i le atua ma whamanuia. Sa whatau mai nei. No tātou nu uma le ainga ma le tu malo. Longo utou ainga. Pai ei, na whasoa ai so alo le atau sa vea i le mea lana. Malana tu wa lalo i lo tātou nu uma le tu malo ma o tātou ainga paolo mangaf sililang. Tātou wō ie teu ma whawhile mū le tu malo. A mea leino na tau tala whapena. O le whawhati atu o alofa whaaso alo. Ai sea. Nanga o le tātou whaia de nāma le tātou no nofo tutu i ai. Ne tamo o Samoa na ngalo le atali o sa alo le nei tau talatu. Na ngalo lunga le wa o tonga. Na tau nu i tua usu Samoa na ngalo. Maua le tamo manu a sanga lala. Usunga na manu a sanga lala. Wata ape ya Samoa mo tau tupu ai ngafa. O le atunu u le nei. Ya, o se au tau le mau le na. Masi tui malo fie. A big actually. O le aso o ma Samoa na i inga fore di i le ma. Aia. O Samoa o le atunu o le ainga. A fofola le fala e feilo a i le i ua ngafa e feilo a i foi i ulu o ngafa. Le nā lai. O le tau apa. Tau le mau le nā. Ina ia. Manuia le tu malo. O nei toi to soa. Ma toi titi. Ma whaatoa. Ia le mata upu lea. Tātou tatalo foi. O le tūlai mai. O le aso sifulma le ono se tema e alo aifa le aliritasi. Ia. O le sifo i tu malo le na. Vai monga tolu. Ia wai ala no fato i tu malo. Tolu le whana vai monga. O le leulua i ali i o lo tau o veina le swafa o le matua o le ainga sa as. Whale vai monga le na. Ea ta oto i whale alili. Tasi ma le lua. O lo o tau ave le swafa. Sa vea. O le uso ali i o le alo ali i o le paito ma le ifi. O alo sa le masina. Ya e fali di ya le sia woli ya ai na paua ole ese senga na o ese a meu fale pasi fa uma ai ya le pasi mo le pasi o fale tangata mo la to ngafa tangata e fa uma i tangata ya le na ta u le na le vai aso fapitoa o measina ele o te mau. Amata le aso fitu o le masina o se tema, ia po o le vai aso mua po le na. O le o suitu langa, le aso le fai longa ina, ma le fai lavi loa o measina a le atunu. O Samoa, le suitu langa, e le laula au po le fuala au o le te wila, le sa fai mai le tolus full tau sanga mo tuna yatu. Le foi la ua vivesi ai tu la epa ma le HRPP fa mai. Ona ma kwa fa fio poko la val palmio. La ua fa fio poko la palmio. Ma le nofo sui le ingoa o le te wila ua matua. I mea sina a Samoa. You know, the week of Messina or the honorifics of Samoan artifacts, you know, will replace the name and the event Te Wila. A o su elele. O le laula aule o le Te Wila. Ele o se native plant a Samoa. Ele o se la au tupito na fuafua mai matupunga mai o se la au
ma se fuala au o lona tupuanga o le natura o mea o tonu o lau whanua me ele o Samoa. No. O ia toi su ele te le i o atunu o le la au le o le te wila. O le la au le o le te wila. O le la au e ola isi atunu o ana au mai. Ioe. O mai fo i tangata ma au mai, tangata fo lau. Io na ola i ala i le whapena. Ai pei o lona natura o le la au lea. E umbi lava. E le to ulu o na lau. E umbi fo i o na manongi. Ia. E le skako la au. La le mea la kako kiwai. Le la au nisi atunu umasui ato atu wai. E o lava i le. E ki ofa inga so o le kako la au. O ia le kako mangu ongo lea. Ele o iai le fatu o le talita o Samoa. E wha manatu ai i tamata alo. E iai le aitu ma le i la mutu o le fatu lea o le wha vai. Ai le eise i la mutu ma se aitu e wha malo si au i a Samoa. I le te wila. E veika la o le masole. Au tala sa au tala ia vatu. Ina ia mawhai. O na wha malia ina ma wha malmala maina i lo tātou tunu. Ele o se swinga leanga. O se swinga le leina ia wha manatu ia i tātou. E se a tātou mea sina. Ele se tātou mea sina le te wila. O se pole kalame na whaia le nawa i tau ina ia. Tatai mai ei ia loto tangata. Tā whawhau mai isi atu nuu. Ia le nā ua whatau nuu. Ua mai a fo ilo nā o ngā. Ioi. O te tau o na tātou se ese. A ngā i seisi mā fau nga fau mani whainga whaavai fau. Tātou te maua ai ni tupe fau. Ese mai tupe ele lea. Le tala noa i eila wari i neme dirty money. My these new ways is to bring dirty money. Te ola step me fa to isa tala le mata au pulu na dirty money ma le money laundering le tu la i mai Samoa. Tu sa was South Africa mene e lua i tonu yo. Narcotics and dirty money through money laundry. A o le tā ua lea, o le suia, o le whaalinga o mea sina Samoa. O kai le tele o mea sina Samoa, o le a sila sila i ai. O le lalanga ina, o le ie Samoa. O le a tele fale lalanga. Le matua o ma au se papa. O fale lalanga, o awa luma o tina matamaitai i le atu nuu atoa. O le a matua i alu lo latu to mai, maanga waa ma le songa songa. Le ma e a le lei. I le whaatino i do mea yo. Le a iei fale lalanga o le a o atu i tu visi, o atu i matatu whanau. Samoa lo malanga mai atu nuu i fafo atu e mai moa. Se toi wha asino i a te oe, ma wha manatu i a te oe, lea mea. Ai a le tā ina o le siapo ma le la e ina o le vala le atunu. Le a mai mofo i ai o sasa le siapo. Le a mai mofo i ai ai se i wha asau le upeti mamanu o le atunu. O le a iai i whale tatau. O le a mai mofo i le atunu ma le tele o tupulanga. O le leo whai whata alonga i le vai. Le tatau o le atunu ma le la ei o le atunu. Eo. A ia whai ai ni se mina e tufunga tā tatau mō lātou wapisa. Na ia toi wha manino ma wha māl malamai i le tupulanga le atunu. E auto wa atu. A onga. A fione. Se sila sila i le whatulanga ina o le awa.
Ma le lofi o tamari. Ia wale tele o maumea o le a alo iai ia le atunu. O wha fie fianga o pese tuai wha leanga nuu a le atunu. Mesina na Samoa. Fai semina se i la unga fale upolu ma se la unga fa tamali e to ali i ai le aso pe to se fale upolu se aso. Fai le semina e tā ua e tū to ai nisi o tupu mai e o le atunu ma fale upolu. Nā tau te wha sino ma wha. Ma ta iala i le wha o ngā ina o le tātou vaonga ngana. Le tātou ngā ngana. O le semina fo i nā. E ta iala e wha mahala ma lama nisi. Wa tonu mai o le matuato tele o tangata. E otu nei ma rātou fesiri. And there will be cultural experts in many fields. And these seminars will be hosted by many experts in our culture, our language, the concept of reciprocity or reciprocal. O le whetu wha inga le nā Samoa o le ato wā i. Ai maise fo o lana tū ma le anga, o le au mai a wātu. Io. Sei fai ni seminar, sei wawa ai I mea I e fai nei pe o le mele na fai sale a panga. O le I fonga, o le wha sifo, o se wha mau le longa. E to tongi ai ma wha mangalo ai se sala, ua onga ma papa, ma pa a I le wawa ai ma le wha longa o le tunu. E tau sala ina ai, ma tau valea ai, ma wha tāsina. Se ta mali I ma se whale upolu I longa I tonu o senu. And these are part of the honorifics Memory Day, an event for Samoa. Mea sina ia le tunu. Te sila I le whaatino ina o le whaasifonga. O le ifonga. Ia se iwa vai lei. Oko ka pea se pomua Iran le pa mai whafo iri se uman. Seminars to teach and remind us all Samoans of our culture with the ifonga or the restorative justice as it is now recognized and acknowledged by the court system of Samoa and other countries such as New Zealand and Australia. The restorative justice lena. Wa tāua tele wa lewa mana ia I nei ma Samoa ma le tūlanga o whaamsinonga isi e tudu. Le tātou ifonga. E amana ia e whaamsinonga. E le ngata le jurisdiction a New Zealand, Australia, na tātou le Pasifika. Nā aloala I o leo le whaamsinonga e whailana whai unga matangu whira mataupu a ua uma o nei loe le whaamsino. Wa tātou whaaloalo I le tūlanga whaaleanga nu. Ina ia awane ngalo nei mea. O le sawali au tū le nā. Aua ne ingalo nei mea. Ina nei mea ane. O tō whafonga le pule nā wha Peritania le whai. I le taimi e mali di wai. Ma wha manatu le soifua tautua o fita. Wa mali liu le taua. Least we forget. And that's exactly how I want to place that word and that statement next to the Honorifics Day event of Samoa, replacing the Te Wila Festival. O mea sina nei, these honorifics of Samoa
Least we forget. Ina nei mea ane ua ngalo ia I tātou. E mawhai o na tau ave e tūpulanga o lo soifua I atunu I fafu. Mai ai le teimi e toi whaatepai I le tāua. Awa aisa, e ngalo lo mea ia. O le tātou ngangana fo I o le mea sina. A le aise ngangana e pongi sā ma whaata ape le atunu. E le ai fo I sana tū malananga. Melana, o tau ia ko mumu. A mese ala uri I le chapipi. Ko mumu, whaasea, sai, te te. Ne fie le goa. Ya nau whaamatatala atu le mea. Tā ua I tele. Lau tau manino le le iai. I le tā ua tele. O le whaingoi. Ia ta ilo ia o tau. Pole alo o tau whaawinga ina no whaalongo fo I o whaapela. Karkalo whai le vale sau pau o iai mawhauwhaunga o tangata nei. Talo whai I le te te. I nā te tele. Le sai I nā vasi. Whalongolongo fo I ngangana e whaonga e tangata nei. E matua whaapusa la laula watulou whaafonga le tunu. De ai se me loa I pae le tunu I lona tūlanga māua lunga. Ma le māu pue pue. Oka se o le tunu le nei lana ngana. Aia. Le kalangoa ka miki. So se teimi au te vai I la wuri I pēr mai lunga. La tau uma o le tonu nei. O le mea lofa le nā. E le maua I seisi o la wuri I tonu I. E le mwhairu whātustusa le sunga lauli. Ma le lai tū. Wa tū mālo nei. Ea. E se se. Nala nā leo lo whaia. Tu ulo tau laula wina o le vālea ma le vai o le tunu. Wai o lava I le tātou ngangana. Tau te lei loa whasoa ai. Ioi, tau te onge upu, tau te onge tō whā, aisea. Mālosi le wha maulunga. Mai tau te lea o fo I o tau te ute ma matawha I oi wha matai. E loai, le lava le tau tua. Wa kele ngā whia kama o le town area. Le parapara lima, le parapara le no foi. E ngara si kifi aku isi kifi angei. Ao mailo e tū mailuma. Ia pea le pāle mea kankangi fo le lima. Ia, o le atato wō le malulonga. Foi mai, wha umatu. Le asonga fua muri o le Gagaifo Faiva. I le nei amatanga o le vai aso. Malo, sisila malo fo I wha fonga. Wha talofa I atu tau nei lunga le apia fo ringa ma le tātou YouTube channel, Facebook page, please leave me a comment. This is the last Monday of Gagaifo Faiva. Tomorrow will be the last Tuesday and Wednesday, the final day of Gagaifo Faiva on Radio Samoa's platform. Okay, do me a favor, like and share and leave me a comment. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo whalaka. Amata ne ne tau sanga e lua o loto. O whaalea ina le atunuu o Aotearoa New Zealand. I lolo ngā mai, matangi, I male a whao kapiri ela. O le mautonu ma te memea tangata umala. Ono o le tele nau. O mea te o tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i I a tangata. O sa ili, ma fasili pea ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fufo pa fita uli. Whaataro no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua whaipai fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha, la tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tu te whailo mai ia te oi.
tautala i ele ele, e a o ma ia te oe, e wha matala mai fo i e ia, o le sami ia te oe. Mai tau le pupo ngā o iopu na le ai, se poto le lalolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu i ai ti ngā o iopu. Whailo mai e iopu, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whai mai o le loa e manu vai wha, o manu whare lei o i o le samu, le mafu anga o whaala labe whaanatu. Na whai e le tua le lalolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiwane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuko City. Ngā lo tapuai. Ma lo fo i whaafonga. Ma lo fo i au tau talo ma lau tau tāpua inga. Ama tātou sau tala i le 15 minuta mune muri lea. O le i fonga lea ma le whaasifo na whaatino e le afio anga le pā. E matau tia lava. Le sau no anga asale aulo. O le min stau le soifua maloloina. Matoa le to iaia ni pāpupuni i mawhanga sao leifi. Mili tonu leifi a maina. Mawhanga sao le malama. So o mai ma le fionga le li pāre mia. Sa uwa aia o tutulu le li. Mafua i se ana tutulu. Leangolona nuu lea. Sa le apanga ma si upapa. O lona nuu fo i o le pā, le tula i mai eitu le pa. A upu na tutulu le fionga le li pā le mia ma sao noa i ai. Ta le apanga, si upapa ma le pā. Le tu ma lo fua se tapu, fai se mea i le teimi le nei se vai fofo. E toso mai ei ma o maitu le epa, sei whawsa ngai, ma whai se wha le lenga, ma se vai fo i le matau pule nei. Nanga o leo o toi pua le wa au tia i a tia. O toi lama lava, e le isi tangata o le nuu ma le tu malo ma le ainga. Le isi tama whanau a le nuu ma le ele, ma le maa le furia le palapala. Lea lo avea nei ma pale mia o le tunu. Lea no fai atu. O le pale mia le pā. Ioi. O le pale mia si upapa. O le pale mia a sale panga. Ta ua i o mea nā. Ta te mafau fau. Ta alusia ia o se tae au. E whatau nuu ai le mea lea. Te whaale linga lea i le vālea. Ma tausi ai le fi le mo. Eo. E tauna mita le tu malo a tole. Aisa. O le lātou tama whanau ano manava. Ano fali. Leo lo se ei le tofi o le teitai o le tamao le atunu filifilia. Ea. Ese se. Amen. Ja, fa amen mai fu io al tatu producer wala valen. Fai se mea e fa le ai le vale
o le nuu ma le I tū malo. Tō te tailo mawhauwhau I le singa leo na whenafulafoa I le maota I le lava yaso. E winga I le teu wina o le tū la whono tau whaofi o le whare tupe tū tono o Samoa, Samoa Central Bank. And the amendments to the Constitution of Samoa Central Bank. O mawhauwhau ila I le mata upu lea peila le mea lea o le mata upu o le lamatia o le soifua o le fionga le li pāle mia I to tono o le tu malo o le pā sa le apanga masi upapa e se isi tangata lava o le tu malo ai o le tama whanau o le tu malo wa vea I alo ma fufau ma wa vea foi o se tau velo o lunga I lau whaasoa o le mata upu lea na tūla I mai. O atu isi tama whanau o Samoa e to lua. Mai Samoa. O atu whasioti le isi tama whanau o Samoa. Inu ese I Vietnam. Leanga o lea wa awhia mai le Samoa Central Bank I ana ngā ioinga. Po le tūlanga foi o le whaatamala I le vaai o le lei o lātou accounts mo lātou tiute ma matafa ioi. I le tele o le tupe e sau I to tonu I awala palapala, corruptive and money laundering of all this cash flow that landed in Samoa. O tupe nei na mawhai o na whai ai whaatosina tangata ia o I tonu I e whau awala. Awa o tupe e mawhai o na whai ai me nei. Whai ai tus whalau se to tonu ai pasese. Whaavalea ai ma whau o nei tupulanga talavau lea na o tangata vale Lorenzo le malu I Vietnam. The cash flow from dirty money and money laundering allowed these criminal organizations to organize crime. And it ended up that somebody is dead because of that. And that's how serious it is to re-amend the Constitution. Ia vave o nei loa. E lau whai ngā ruenga. Mea lau whai o te loa lewa na vava ai ai. Ele loa, where's the source of money was coming from? They knew very well. They can track that. They can monitor that. Where was the money wired from? Because the sum of money that is involved in here allowed so many organized crimes. And it would never costed somebody else's life. Mamla mai. Wa whaatanga ina tupe ele lea ia. Tangata ia na whauwhaua mea nei. E whaatino ai ala whaalatua. Ma whainga whaasoli tu la whono e whai eitus whalau se. To tongi pasese. Ave ni tupe ini tangata. O le tupe ato lea malona malo si anga. Ia walewa na se i toru I ma mamla mai. Walewa na tau na whai esi li poti le mea lea. Se manu ele mai maulu soifua o le si alo Samoa. E matautia. Talo whai a inga o neita maiti. Nea la ua vavai atu nei ai. Awa ese puleka. We have different jurisdictions to the court of law in Vietnam. Whapena fu I tātou, o tātou. E whaingo fie. Awa e whea ngai le lei whanifo o le tātou tūlafono. O le tūlafono New Zealand, Australia, the Commonwealth. Ai le tutusa whatasi ba tūlafono of Vietnam. They have their own jurisdictions and their own martial law. And their martial law is usually death by hanging or shooting.
Talo fai. I la u tau whaalongolongo mal wawai atu i mea nei. Nei loa lele i tangata ia na lātou fau ala mea le nei. E umātua le fasiotinga o Lorenzo i o. Ma le mea fo i le nae o iai tamai e tō lua. E feoti ai fo i o. Uma le case. Alo si fasili e tūla i mai i a teo. Ai se ana le pui ai leo. Fatasi e fo i mase moli mau fa apitoa. A seisi mai le fale tupe tu to tonu o Samoa. E fe sosoni ai e tau fia le tatala ida i tua o la wale inei. To be able to put a stop and also object to the bail of the two suspects that worked for Unalei car rental. Ai o tātou lo atu. O ani whiu ia inga lo whaia la wanga le nei. Ina ia pupuri ai lea mea. Whaatumu ai le puo lea mea. Ina ia o atu le suenga leo. Wakawa uma mea nei. I lo utalitonunga le nā. Sa tatau ona malosi le whinaunga leo. E tau fia ai. Aua lava le iai se bea e wha mā sangia ai le tatala o tangata le itua. What if they tamper with evidence and other testimonies, other witnesses? Iona toso e fo i lea ma umi lātou ia o lea ma taupu. And I know I fear for the safety of the two young men in Vietnam. Whatever negotiations that we do have in terms of indictment and extradition, rules and laws, I don't have any idea if we are compatible with the court of law and the jurisdiction of Vietnamese government. Yeah. Ka ti atu whapeda o taltono alo whaafonga iai le fionga le li pārmia i le tālu sanga atu a mātua, mā inga o nai tama i e tō lua o lau o tāu fia nei. I oe tātu taltono o soli le tūlafono ma whaatau nuu ai le soli ngā tūlafono sili o na māwalunga le whasio tangata. Tangata wale ino o tangata o le wha malingi toto, wha masaa le toto, wha oa le ola o tangata. But I think that the people that conspired to this are even the worst of the worst, and they should deserve the same treatment and punishment by law and by the courts. Tusa lei, le mero fwe tabitia, malawali ia na ora tupe, na lato pule ma tau fau le mea lea. Tātou talo mo le saunga le mu o ia whanau. Ai tau wala atu fo i le ofisa o le pālembia ma le ofisa o mataupu o le vā i fafo. The Foreign Affairs Ministry. Ni whiutanga inga le lei e mawhai ai. O na whaatulanga pea. Ma foi pea le finangalo le tulafono ma le whaamisinonga i Vietnam. Ai a whaasawina ola o tamane. Awai le mawhai ona mai i nei e suesue. E le mawhai ona ave i Samoa ma tatala mai. On bail le ave suesue. Langa o le soli tulafono lea na whaatino i lau whanua ma ele o Vietnam. So I don't think that an extradition law will apply through the office of the Prime Minister of Samoa, including the Foreign Affairs Ministry, because the crime was committed on land and the soils of Vietnam people.
and the country of Vietnam. Ia, lo fa mai le tua, mai lo tusa so tātou manuia, pule te tele. Ia iai manuia ia te utou, fa pena fo i le nei tū, ia fa pena fo i te lenga ia se umanu, te tai atu le soifua i le aso a tai au, o le aso lua muli fo i le nā o le ngā Gagaifo. Ia, tātou tau mā vai ai fo i le aso lulu. It has been a fine journey. O se whai ngā malanga mātango fie. Lu ngā la lo patu le ala. Tai ama pisi le ngā tai whale. Ai sa tau tai le tua i le whai ngā malanga. Le o tau tai e ai se io o mai i le nei a song fua muli. O le au nanga ma le tau tua. A le ngā Gagaifo Faiva. Whaftai te talo. Yes, it has been a long journey as well. But a happy journey. You know, it was a wonderful journey to travel with you along the highways, along the byways, the rough seas, the rough roads. But God has spared us to endure to the end. Anga lei pele tua. Ma fa pale mai le tātou whainga malanga whātasi. Yeah. Fa madui atu ia tau ta mam tina mātua o le atunu umlau tau tālasanga. Tina ia tapu i tea. Ta māfo i tu i li i sofa. Ma le whanau ma le ainga in offshore. Au mua ave fa perfoli tina ia au auna. Ta māmatua ia masoe ma outou malava. Ona iu ta mam tina mātua o le atunu. Ta pena le au whainga luenga tutofi o le atua. Wa malo te talo whaftai whanau no manu. Lui au tau lo lungo le api o fōringa, whapea le tātou YouTube channel. Press the like button, press the like, and also sharing our program. Ia leo whasala lau e tō tele. Moose the man mai nai Malaysia. Whanoti au loa mai Brisbane. Whawhetai sua po le sunga tu le epa. Mo whanua tu pai Samt. Ia whapea i le ota mo longa. O le tōtele manatu le lei. Talo whatu uso malole soifua manuia. Ia mai lato umalava o lo whatino a lato i pito la au e la lango mai ai. Ini mata upu mani sa vali e modmoli atu le atunu. Le malu whaito anga. Kota malona whali o. A talo whatu malole soifua manuia. Sam, ma le whala Samoa e whafola mai inai me le poni i au se tālia. Tū manu ai le tū longo. Ia mautou umalama o loo la lango i lo tātou wha moe ina ia manino. Le tō wha ma le sāvali e le māloe momoli ia ai ma whina ngalo tangata. Ma ngalo se leo auna whapea fo i le tō wha ia whangamua i se au nanga ua le tau tamali i lau whaafonga ma lau sila mai moa. Ia. Matu atu i lau titi whaitama e mangalo ai se leo le au nei. Ria tele malo longa le fiafi o tau umai lunga o le tātou awala. Ua lava le vale tasi lunga le ala. E lua lope tolu vale fetau i lo ma vale e mata le isi au vale e pue ata isi au vale poloka o mātua i ma le au wala o le au vale o le afio o le vale. E molte minei alo fatele mo oe soifua ma ia manuia.